Marcos Kapitulo 3. At linubiyang pasibayo king sinagoga, at karin ating metong nga taong malangi metong agamat. At pagumasdande, nung pakayapa ne king aldoning sabat, baring malyaring asumbong. At iya kanita, sinabi na king taong malangi gamat, talakad ka king libutan. At sinabi na karela, karampatan wari ing dapat mayap king aldoning sabat o dapat marawak? Miligtas be o makamate? Dapat ila tahimik la. At inyang pepatuluganong linawe makimwa, at malulungkot ya uli ning kasyasan ning pusura. Sinabi na king lalaki, yatsyat me inggamat mo, at inatsyat ne, at inggamat na kinayapya. At niluwala ding Fariseyos, at kanita mo rin, kagum dading Herodianos, bisang gunila laban kaya, bang pisabyanda, nung makananureng asintang. Iyesus pin sinalikot ya king dayat malat, abeno ding kayang alagad, at tinuki kaya ing metong akekaldan at tao. Meni batan Galilea at Judea, at meni batan Jerusalem at Idumea, at dingnangan na pakarin ning Jordan. Ampon ding pakapatulog king Tiro at Sidon, metong lang maragul akekaldan. Inyang damdaman da ding mga ragula bage de patana, minelangan kaya. At sinabi na karing kayang alagad, king isadyare ing metong nga bangka amalati, king ulira ding kekaldan, bang ere askupan. Uling dakalya pepakayapan, ay niya sasaksakan de, baring atagkil, detang hanggang makimiyaya liwang sakit. At ding espiritong marinat, pamanakit da kaya, sisiklawud la king arapana, at kukulisak la ngara, ika ing anak ning Diyos. Dapot ya, penabilina nung matalik, king ere bubulalag. At minukit ya king bundok, at pepalapita no kaya, detang balang aburina, at ila pesilapit la kaya. At minalyang labing adwa, bang makyabe kaya at manaral. At bang mikaatin lang kayo pa yan makapaluwal karing demonyos. Ilapin, isimon ape palayawan ng Pedro, at isantiago ay anak ng Zebedeo. Ampon ni Juan akapatad ng Santiago, ape malayawan nong Boanerges, aying kabalduga na anak no ning Duldul. At i Andres, at i Felipe, at i Bartolome, at i Mateo, at i Tomas, at i Santiago ay anak ng Alfeo, at i Tadeo, at i Simon at Tapat, at i Judas Iscariote, ay iti naman yang meglingu kaya. At mi balik labale, at mi tipon pepasibayo ing kekaldan, nano pata, ila era akwamang mangan dinape. At inyang damdaman da iti ding kakalugura na, inayande baring dakpan, uling sasabyanda, mamulang ya. At ding eskribas amenibatan Jerusalem, sinabi ra, at Jukea i Beelzebub, at king prinsipe rading demonyos, papaluwalano ding demonyos. Iya pepalapita no pinkeya, at sinabi na karela king alimbawa, makanano ng arapat satanas, paluwalane isatanas. At nung ingmetong akayarian, midadakeya sa langking kayang sarili, malyaring manatili ing kayarian na ita. At nung ingmetong abale, midadakeya sa langking kayang sarili, malyaring manatili ing bale ay ita. At nung isatanas,
tinalakad siya laban king kayang sarili at midadakeyo. E malyaring manatili, nung miririnan neng kapupusan. Dapot ninuman, alang milub king balena ning masikan a lalaki. At samsamana ing kayang pibandyan, nung pagapusan ing masikan a lalaki. At kanita, aluba na nepin ing balena. Ing katutuan sasabihan ko kay kayo, mipatawaran hanggang kasalanan karing anak ding tao, at ding sumpara akarelang ipanyumpa. Dapot ninumang manyumpa sa langking Espiritu Santo, kapilan man alang kapatawaran. Nung makasalanan niya king metong akasalanan, ay alang kapupusan. Uling sinabi ra, at inyang espiritong marinat. Di natanglapin kanita ihindu na, at ding kapatad na, at antining ila at ilulwal, mitubod lakeya at payawos de. At tingke kaldan makaluklok ang makapatulog keya. At sinabi ra keya, oy ni, iindu mo at ding kapatad mo, panin tunanda ka king luwal. At iya pekibatanala at ngana, nino iindu ko, at nino ding kapatad ko. At lalawanongan di hanggang pakaluklok ang makapatulog keya. Ngana, hoy niindu ko at ding kapatad ko. Uling ing ninumang tutupad king kaburyanan ng Diyos, iti ang kapatad kong lalaki at kapatad kong babae at indu ko.